हो जा हूं तो गोडिया पै जाना मोड़ तो बंद हो चलना मैं कितने दिन होया ला मेरे दोस्तों जाति घात के वीडियो ना बना आगे ला गया वाल गल है भी कैमरे आए ना वीडियो पे बने एक बारी ना सारी वाल 1100 नोकिया ना बंदा सारी रात मेरी वीडियो बनाई दमे उन मदद से अल्लाह के बंदे ने कैमरा होंदा ही कोई उस कहता ही कारी बनी मोड़ तेरी मेहनत है दोस्तों ये वो पिंड है जिथे मैं अली अहमद अपने भाई दा पहला मुशायरा पढ़िया ते उस तो बाद मैं तो ना बंदा जड़ते नपी रखो हो जाता मैं इस मोहम्मद आले दे विच गालबन 90 तो बाद मुशायरा पढ़िया और उस मुशायरे दी असरात ऐसे होए कि असी गल्लां करते 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 दुनिया दे आखिरी स्टेज तक पहुंच गए बिरावां दा प्यार सानू ले आउंदा है ते असी भी बजुर्गां दियां खिदमतां उन्हां दियां मेहरबानियां उन्हां दे नुस्खा जात इस्तेमाल करते करते असी बुजुर्गां दे दिलां च भी वसन लग पे दोस्तों साडे बिरा साहिल भाई दी जवेद इकबाल साहिल दियां खुशियां अल्लाह ताला उन्होंने नसीब करे और उही तो मुड़ वो एक बंदे दी शादी हो जाए ना ते उस पूछया घर दी तू भाई कुछ कौन लेनी है उस आखे नहीं उस आखे गुद्दो देवा तो पका ले से उस आखे नहीं वो बड़ा हंसया उस आखे तू तो परेशान होना हा उस आखे हंसया मैं इस तू मैं लियावा नहीं जो कोई नहीं तू पकावा नहीं तेरा मेरा गुजारा बड़ा ठाठ बड़ा रेडियो स्टेशन वाले मैंने बुलाया ओ सुन मेरा वसीम मैंने पता तो ही है बिराज ओ ना बड़िया गल्लां होइयां हासे दियां ते ओ हुण मैनू मजा हाशिम साहब वेखो वे बंदा फिलबदी किस हद तक तेज तरार है ते मैनू आदा जी साढ़े तुसी चैनल ते काम करो FM ते अच्छा ये दसो भी शादी थोड़ी हुई हुई मैं आखे जी हुई आखे थोड़ी मियाँ बीवी दी कैसी गुजर रही मैं आखे बड़ी हस हस के निभदी पई उस आखे यार शायर तो बड़े भुखे होंदे तेरी हस हस के किवें निभदी पई मैं आखे जदों मैं शाम नूं हट डट के आउणा ना घर ते मैं बूहे च वड़दिया नाल घर दी नुआ ना भी बाजी कदों मंग लियांदी ओ मका कावेर तो मैनू वाह लित्तर वगैंदी है जे मैनू लग जावे तो हसदी रहंदी है ना लगे तो मैं हसदी अब ये नहीं हस जदा लग जांदा वो सारे दिहाड़ी हसदी है लग न हो गया तो जदों ना लगे मैं हसदा भी मुड़ तेरा केड़ा एडा निशाना गल्लां दोस्तों ढेर सारियां मैं भाई अली अहमद दे स्टेज ते सुना के जासा लेकिन इतनी लिमिट लाजमी रखनी है कि माहौल भी ना त्रुटे बंदा भी कोई ना जावे साढ़े बुजुर्गों को सुन के जावे मैनू ढेर डर ही हो रहा क्योंकि मैं जिथे भी गलबात करनी अपना अपना होंदा स्टाइल ये एक ऐसा सिस्टम है कि पूरा ना माहौल चेंज हो जाता है पूरे आवाम के ज़हन चेंज हो जाते हैं क्योंकि हसना हसैना जो होया
تے مینوں مڑ میری مڑ سسٹم جو ہی ہو جائے میں ہوں اور تو کچھ کر نہیں سکتا میں تو مڑ اپنا رول نہیں بہنا ہوندا ایک مینوں تھوڑا یاد آ گیا کہ ساری زندگی اپنا شغل رہا جنیاں ملک دیاں ڈوئیں دیاں وطنا ساری زندگی اپنا شغل رہا ہے جنجا ملک دیاں ڈوئیں دیاں وطنا تے بھاویں کسے نہ سگنا کرزے چاہ کے بس آپ بنائیں دیا تے وال جوڑے کڑی تے نینگر دا کیڑا اوروں پروں لیں دیا وطنا افسوس اناندہ ظرف اپنا انہا چگلیاں چاہی دیا افسوس اناندہ ظرف اپنا انہا چگلیاں چاہی دیا وطنا تے ایک شیر میں نے فرمایا سے کہ او شیر لازمی تو ہیں وسیم عباس بھرانو سنانا ہے کہ اورا وطن تے ہاتھ بدکوم دے بدکوم پچھو پیچھے پنوین دے پائے نہیں تے او ڈر تو کچکیتیاں واٹ واٹ کے دو داند رگڑین دے پائے تے اے شیر نہیں دکھ دیاں پھرمیاں تو کچھ خرید پٹین دے پائے نہیں تیری محل دی مدی ہوئی جلی ویج میرے رین برتین دے پائے جاری وسیم واسطے آئے بلکل صحیح یار اے تو بڑا لمحہ چڑھا میں ٹھیک ہو گیا میں حضور سنائی سا لیکن میں نے نواں نواں بھائی انہوں سانو سناون دیو کیونکہ جی ایک ترتیب ہوندی ہے جی گل بات دی ترتیب ہوندی ہے ہر کم ہے ایک ترتیب ہوندی ہے میرا سسٹم کہ جیڑا چاہ دا آتی ہو سی اے میں نو نا اسرار کی اے دو ایک شیر یاد ہے جیڑا چاہ دا آتی ہو سی ہر ویلے ہاتھ ویچ مگھا ہو سی تھوڑی تھوڑی منگدہ کو جا لگ سی ساگ بھی اس دا گگا ہو سی بڑی ایک پتے دی گال تھوانو دسواں تسی بھی اس دا پتہ کرے آئے جن دے سیر تے وال نہ اس سے ان دی جے بیج ککا آئے ککا بول دی اے ہندرہ سال سال موڑ سنا جیڑا چاہ دا آتی ہو سی ہر ویلے ہاتھ ویج مگا ہو سی تھوڑی تھوڑی منگدہ کو جا لگ سی ساگ بھی اس دا گگا ہو سی بڑی ایک پتے دی گال تھوانا دسواں تسی بھی اس دا پتہ کرے آئے جس دے سر تے وال نہ ہو سین اس دی جیب اس ککا ہو سی مہربانی لیاقت بھائی میں آج کافی میرا دل لے گلنا کران تے لیکن مذاق دے وچ میں اپنے آپ نو بھی معافی نہیں دی کیونکہ مذاق دا اصول مذاق دے وچ میں کدی بھی او برسالی نظام بھائی فرمائش کیتی ہے اس دے وچ تھوڑا پتہ لگ جائے بلکہ ایسے رت پتہ لگ جائے کہ سدھی نو سدھی کوئی نہیں آندا میں ساتھ ذرا اس دا خیال ہے اس کتے دا خیال ہے کہ سچی نو سچی کوئی نہیں آندا یا سدھی نو سدھی کوئی نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں اصل حقیقت دی کدی کسے سور کی تھی جگہ بھائی آج میرا دل لے تو انہوں گلہ سنا ہوتا ہے نہیں اصل حقیقت دی کدی کسے سور کی تھی میں بھی سمجھامان دی ودا ہم پور کی تھی ہون میں بھی کھپیا کریں نہیں اصل حقیقت دی کدی کسے سور کی تھی میں بھی سمجھامان دی ودا ہم پور کی تھی اگلے دن دی گالے کتا پیا میں نو بندیاں کتے نو نہیں میں نو دور دور یار ظلم نہیں بھئی اونو چکنا نہیں یا میں چکنا اے ان تو سی گلہ آپ سمجھنیا کہ کدیں ٹائم کٹھے آؤ کدیں رات رہے آؤ کدیں ٹائم کٹھے آؤ کدیں رات رہے آؤ میں داد پہ سیان تو روٹ ٹھوڑا میں سیان کھورے بورے ہوندے ہوندے لترو لتری ہو بھی آؤ میں تیرے مگلو لواں ہاں تو میرے مگلو لے اے کمی کو بندہ گھنٹ پہنا نیکی مسئلہ آوے کچا سا آ گئی ہے
تے اگا آ جاؤ جتن تک تساں ساڈے کول بانا نہیں اتن دینا آ بچ اجے ایک اور ہے آؤ نا جی نہیں نہیں آ جاؤ جدو بیٹھ گیا سے موڑ سی اے ساڈا او سٹیج ہے بھی سان کوئی کسی قسم دا رولا نہیں کوئی گل نہیں کوئی لیکن ماحول نہ توڑے ساڈے جٹ بھرا اے 4 قسماں دے ہوندے آج میں تھانوں ایک نا کلیہ دینا کہ جٹکے دی پہچان کی جٹکا پینٹ شرٹ چوے اس میں پہچاننا کیویں جس لیول چوے اس میں پہچاننا کیویں اے میں پہچان اس تو ہے کہ میں آپ جٹکا جٹکے نو نا آشمن صاحب عمدہ پہ ہوئے نا تے اے میں تھوڑا جا کے کھلو کے نا این کر سو نا وہ بھی اگو این کر پتہ لگ جاندہ بے جٹکا ایک آرے نا ایک جٹکا پہ آوے مون دیتے ہوں دے پورا میں کولو لگے ہوں تے میں نا ہاتھ بٹ میں اگو کھلو کے نا این کیتا اس بھی این کیتا میں آکھیا میں ان سے آتا ہی اس سے کہ نہیں میں آکھیا میں وہ جڑا ہوں تیرے کولو لگے ساڑھے جٹ بھرا میں انہوں کتھے کتھے ویداں تے میں جو ویداں سیران تے پٹکے ڈاک تے مٹکے جدے ویکھو جٹکے سیران تے پٹکے ڈاک تے مٹکے جدے ویکھو جٹکے کالان ہاڑ آئے میلے تے آئے ہوئے بجو بھائی لائی ہوئی بتھاڑ اتا چاہے آئے بنے جلیبی لوہیں دیان مرچی واٹکے جدے ویکھو جٹکے تے ونگا چاوان واسطے گاں تھاڑ آل وگیڑوں موں والو راڑوں تے گریب جائے لگیڑوں نہیں اور لے کھرکے دیتا ہوں یار ساؤنڈ نہ کھرک تو اپنا گوڑا کھرک او آئی نا مان برف دا مرک سڑتا تے آگ تھکا نال برک سال ہو گیا خارش ہوندے اس دوائی نے لیندہ تو کھرک کھرک دا پہ اللہ دے بندہ دمی بھی آن دیو ڈبی ہوندی خارش ہاں جی ہاں سرا دے پٹکے ڈاک تے مٹکے جدے ویکھو میں رام نہ سنا رہا میں تھوان سمجھ ونگا چاوان واسطے گا تھالال وگیڑوں مولو راڑوں تے گریب جائے لگیڑوں کڑچے کو مار کے دکانہ لے اٹھکے تے سارے دیاڑی شو دے جھڑکی کے چوں والے لیمن دی بوتل پی کے مرگی آیا تیرا پچھے لوین موڑ جٹکے جدے ویکھو جٹکے دا ایک کام ہوندہ ہے ایک اور سون پہچان دے سے ایک جٹکا بوتل پیندہ پہ ہوگے تو دعا اے میں کول کھڑا رہا سی جیسے بوتل موک جا سی اسے پوچھی آئے ہو اللہ دس کہ ایک بندہ بوتل پیندہ پہ ہوگے دعا کول کھڑا رہا ہے انہوں ڈکار ہوندہ یا میں گال نہیں بنی ہوگی تو یہ ان کے لیے مہربانی ساڑھے پنڈ وقت جٹکا گیا حجم صاحب چنیور میں اکٹھا بیلس ٹیلی نار دا کراما نیت موک جاندہ ہے گل بوں بڑے کے وہ 500 دا بیلس کرایا چنیوٹو جا کے تے اسا کیا 500 دا بیلس کر چھڑی اسا کیا ہاں کر چھڑا پیا کہ صحیح سیدھا سے اندھون لینا کی لدہ جگڑی کرا صحیح سے اگر صحیح سے اندھا سو اندھون لینا کی تے او میں نو یاد ہوندہ پہ جنسی آلے نوے سوٹے کٹی بدے ڈالے ڈو کے تو موٹے جنہ کو پیسے بھائیہ لون ساٹھ کے پیندے پہن جٹکے میں میلیاں چو گوڑے کٹے جٹکے ہیں جو مہربان ساڑھے پینڈ دے آنو او میاں بیوی چڑے اپنی چھات لیمیں تے گواڑیاں دی آج مصاب لیم کے لائے تے او نانو کسے پوچھے اب ایک ہی کیتا نے کہ ایسا اتنے بائے کے سوچے آجی اپنی لیمیاں تے لانا کی لبیائے حد نہیں ہو بھئی وہ تو ساری لیمیاں جانے میں براون ڈھیر ساری گرنا سنے اے تا حالی تائیں میں توانو وسا
विसा विसाईंदा पिया सारी दिहाड़ी छोटे झिड़की के चौं वाले लेमन की बोतल पी के मिर्गी आया तेरा पिछे लवण मुड़ झटके जिदे वेखो झटके ते कुत्तियां की लड़ाई ते आ बत्ती पाए गए। ये बड़ा मसला इन हो दिया कुत्तियां की लड़ाई ते आ बत्ती पाए गए दो में घर एक पॉइंट तुराए आमीन ची के हट के बल्कि मैंने एक कथा याद आ गया मुंह चुरा लो तो कच्चियां बादशाह है नहीं बीमारी तो होर की पैसे होंदे दवाई न लेनी है नहीं खुमारी तो होर की है कुत्ता हुण तू नवा के हटिया घ्यो भी देसी खवा के हटिया आप बाय के च रुखा ढके ये खच नो मारी तो होर की कुत्तियां की लड़ाई ते आ बत्ती पै गए दो में घर एक पॉइंट तुराए गए आवें ची के हट के जिदे वेखो झटके ते बनखेड़ जी बस उत्ते ढेर सारे चढ़े हो जैसे शामी घर पे बनखेड़ जी बस उत्ते ढेर सारे चढ़े हुए जंब लगा अगे आन आपस से लड़े हुए कहीं हेठा बौंदे आए ते कहीं डाटे फटके जिदे वेखो झटके ये जेड़ी साडी जट बिरार ना इतरा चार ऐसी जगह हैं जिथे कूड़ चंगा पा के ठोक दे ओ हुन जगह केड़ी है या सवेरे धुआं ते पा के जिस नरीना होकर छिकदे ने चंगा कूड़ मारदे या बास दी छत ते पा हुन तवज्जो रखनी मेरी गल ध्यान रखना एक बार मैं भी उस छत ते मौजूद हां ते इन्हां दा हर जेड़ा लफ्ज़ है जुबान चो निकलिया होया वो पंजाबी दा बिगाड़िया होया लफ्ज़ ए 1 to 5 नु सद्दन वड्डे दूते वाला स्कूटो ओ कोलू 1 to 5 वाला लग्या तेजी नाल थे झटके दा तरा निकलिया ते ओ सिक्के वाली कूट ठोके उस आख्या भैया जेड़े वड्डे दूते वाला स्कूटर चलाई बदन ना यार बहु का स्पीड दिन अगले दिन 3 जने चलाई जाते हैं जंप लगा चलावन वाला डाय पे ते पिछले 3 किलोमीटर नाल दिरकिंदे आजमी साहब मैं होंदा मिनती हूं खुदा दा ना भाई मतलब 3 किलोमीटर असी बर्दाश्त कर जाने ते तू 3 मेहरबानी कर हो सके भाई मैं एक कदम में नहीं घटाना हाँ भाई मैं घटावा तो कूड़ बनता उत्ता मैं भी जोड़ लिया मैं आख्या जरा चनियोड़ डकैती हुई वो सुनिए हो सके नहीं मैं आख्या बैंक नू डाकू पाया ते उन्हां दे मगर पुलिस ला डिंगड़ू पुल तो मैं आख्या डाकुआ जीप नू कट मारी है ते उन्हां दी जीप मुद्दी हो गई मैं उन्हां जड़ा आया तो मुद्दी दसी हुण वो मैनू आखे नहीं इतना नहीं होना मैं आख्या हया नु हया भाई अगे असां तेरे दाह बन्निया तरले के ए हया नु हया चाचा हुण जे तो ने ना घटा दिता तो मैं भी नो घटा आपे ना मोटी येड़ी होई नहीं होवे पे मेहरबानी यार जितने भी देंदा वो तो ठीक है पीछे मुड़ मांग खोलो आए बड़ा 150 देंदा 250 मंगी बता नहीं भाई बिरावा ने प्यारा अस क्योंकि सामने आया साढ़े बिरा दी खुशियां विच ते मेरा सामने नहीं आया अपनी दिहाड़ी कमाने किसी जमाने की गल है सन 2000 में मुशहरा पढ़दा पिया हाशमी साहब उस जमाने एक बंदे मैंने 50 रुपया दिता थे मैं 7-8 दे काम तो कोई नहीं एक 50 दे मगर 2,500 का काम हो जाए ते तिड़िया होया भी मैनू हुण मुशहरा तो बड़े पैसे दिंदे ते ओदा मैं वो नज़म पढ़ी है ते ओदा मैं आख्या दिते करो शहरां नूं पैसे बड़े असां भी अगा बंदे दा देना साडा झटका बिरा है ओ आंदा पिया कुशाब तो ते सरगोदे वाली वैगन है उनके 5 रुपया बकाया रह गया मच्छियां वाले मोड़ दमे सरगोदे वो 5 लवन 3 दिन उत्थे होटलों तो रोटी खा दी उस किराए ते रहा तो बैगन वाला मोड़ को मतलब नुकसान बर्दाश्त नहीं मैं करता हुण भावे इस आखना है ना
چلو دیندہ پیا لیتے ہیں ترسائے ہوئے کھڑے موڑ پیچھے لے دے لسائیں گے بھائی میں پہلے نا بھرا وسیم دے نان دیاں تالیاں ہونیاں چاہی دیاں بھران میں اس گلوں پتہ نہیں اس 500 لیا کے نہ تے کام کر نہیں چاس کر یہ تیری داد ہے اللہ دے بندہ دیکھیے تیری کتنی پبلک سٹی دے سکتی اور ایک قسم والی گال لئی آج ایک قسم والی گال لئی آج تو پوری دنیا دے مشہور اے میرا دعوی ہے لیکن مشہور تو 20 کی دے روح کچھ محسوس نہیں کرنا ایسا اپنے بھرا دیا خوشیاں وچنا ہاتھ سے اتنے چھڑ کے جانے کہ ایسا کمی کائی نہ روے بھراوا جیسے آکھنا نسی راج گئے میں آجو سے بس نہیں ساڑھا بھائی ہے نہیں ایسی کوئی گال نہیں وسیم با خدا اے ہون میں ہاتھ سے تو ہٹ کے میں انشاءاللہ اپنے برانوں فلمائے چلے کے جاسا تے انہوں وہ رول عطا کرسا کہ دنیا کریم دی ریس کرسی تے یا ملو فلم فیل ہو انہاں دا خرچہ ہی جاندہ رسی یا ہٹ ہو جاسی تے یا ملوگ میں نے بھی لانتا اب تو اینو لے کے ایک صوبہ سرات دسی گیاس سے بھائی لے گئے او تھے نا استاد جی او تھے ساڑھے کوئی شہری موگے ٹکٹ تے پروگرام ہوئے آکے میرے کنی لگا زاگام بھائی مینو آدھا ہے اللہ دے بندے اے پٹھان نہیں رج دے اللہ اے 10 بھی 20 سالی نظام یاد ہے بھئی وہ ہے کہ کافی طویل بھئی جاتے نہ دا نیو جاسی میں آکے بالکل یار اکھے وہ جاری یار ساڑھی سائی نہیں گئے میں بس ساڑھی نظام بڑی ٹکا کے سنائی جاواں ایک نہ پٹھان وہ ڈنڈکا لے کے نہ سٹیج تے چاڑیا میں بڑا ترٹھوں میں انہوں تھاپڑا مار کے پیا کہ آپ نظام سنائیں میں انہوں ڈوٹ دا ودان جڑا تینوں اطلاع اب تینوں 3000 روپیہ بے وقوف دیتا میں پٹھان تو پوچھا بھی چلو دویاں شہران دیتا توان سمجھ ہوں دی اے میں توان کی سمجھ ہوں دی ہو سکا جدو تے کیبل تے تیرا ٹی وی تے پروگرام لگدا نا تے جیسے تو گال کردا ملوک ہسدا جیسے وہ ملوک ہس رہندا وہ سرسی ہسدے آئیں بھی ایک گال ہستے میں کہا بھئی پٹھانا چاس کٹی کیونکہ پٹھانا دا سسٹم ہی انجدہ ایک پٹھان حاج کار کے آیا تھا نے سمانے نو کٹے ایک اری کٹتا گلیے سے آ گیا تو وہ کسے بندے جھڑ کیا سمانے نو چھڑایا اسے کہ عورت تو پوچھے بھی تین نیت کیوں مرندہ ہے کہ جدان دا حاج کار کے آیا مہینو آدھا داڑی راکھ لگ تاڑیوں نے لہوں یہ نہ ہو منا بچا کہ گال ہے یار مہربان ساؤنڈ آ رہا تو میں بکھرے رکھا اے جی دوستان دا پیار ہے اور چھوڑے پیار دی وجہ تو میں اتنا احساس سکنا اور میں انہوں یاد ہی کیسے نہیں اے حقیقت ہاں یاد ہی کوشش نہیں ہوتی ہون انجے کہ اسی اپنے بھرا دی فرمائش پوری کریے اس تو بعد اسی استادان سنیے کیونکہ آج مختصر جیا کام ہے استاد جی میں آکے چلو جڑا نا یہ بس سالی ایک نظم ساڑھے برا بڑی محنت اور با خدا اہم مذاق تو ہٹ کے وسیم ساڑھا چھوٹا بھائی ہے اور انشاءاللہ ساری عمر واسطے بھائی یہ پتہ نہیں کس کتنا ایک تکنا ہے پتہ نہیں سکتا مطلب یہ تو کچھ نہیں نہ آکھیا جا سکتا یہ ہو جائے بندے دی شادی ہو او گھر دی دال بڑا ہوتا پیار ہون گال سمجھنی ہے ساڑھا بھرادہ حلیہ سسٹم ویکھنا او نہ وہ ساکھے ہونے انتکارو ہفتہ ایک ہو گیا میں انہا پیکیاں تو ہویا توجہ رکھنی ہے میرے او ساکھے بھائی جو مرضی ہو جاوے میں تو نال جان او ساکھے خدا دنائی رکیندہ تو تے تو ہے او ساکھے ہنج کرے نا ٹوکرے گات کے میں نو سیر تے ڈار لا اتے لار سال لا کسے نو کی پر او انہوں اس ٹوکرے گات کے نا
घर वाला अपने सिर ते धरे होया तू ते लाड़ सटे होया अगू किसे निकलदे सवाणी पुछया भी आज किदे जाऊं वो लाड़ा टा के पे के मैं पे क्या ते ले जा वो करे रुतु ते मैं ओ जी बस वाली निजाम है किसे जमाने मैं बड़ा मरिंदा कुटिंदा कंडक्टरां कोलों मैं वो निजाम लिखी आई ते उन्हां बसां दे हुलिये मैं ठो ठो त्रिकड़ी सुना के ना मुड़ इजाजत चाहसां ओ बसां दे की सिस्टम आ जदों बस लेनी है ना हाशिम साहब उत्ते बड़ा लिखिया होना जट तैयारा ते हाद रफ्तार 85 किलोमीटर ते जदों एक्सीडेंट हो जाना मोड़ आखना तू लग जा साडी खैर ते जदों मोड़ एक्सीडेंट हो जाना मोड़ा लिख छड़ना मलंगनी दाता दे मोड़ एक्सीडेंट हो जाना मोड़ जैसे वर्कशॉप टायरा हेठ इट्टां दित्तियां होंदियां ते बिल्कुल बंद हो के पई होंदी ने उस लिखिया होंदा सुख नाल नसीबा ਇਹ ਉਹ ਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਟੁਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਡੱਕੀ ਬੱਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਾਦਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਗੱਤਨ ਤੇ